دم باش تماشاوانین خوبونه مجارک میوانک دیسامبر دورنن دبی برنامه مجارک میوانک ده امی بره خوب بدن باکو روجلات سوریه انگور روجاوا گشتانین کولوی در پیش کردن بتایبتی دمین داوید دیسا داعش زیادت بن اپراسیون دیجی داعش زیادت بن و دبان اپراسیون دیگلک اندام داعش تن گرتن کامپین وانجی هنن و کامپین وان هر چقاس دبن کنترل دبنجی لدیسالوی درجه خود پرورده کن تقدر بهم جاری امی نهال خوی روزنامه‌گر دیگر جزیره رو باخم برز دیگر دنباش دم باش بو و همه خواندوان تماشاوان و گهداروان سازین و یعنی راگاندن گلکس باس سری de yani demin David داعش زیاده چالاکیه داد کم پیش روش داعش لباکور وجرات سوریه چی demek ki گوتن قضیه با کی فیزیکی قضیه لی ام دیدیم کدیسا لبو تغییر زیاده به شانه زیاده بن شانه بشارتی بتایبتی روش داعش نهال بودن چی و کنگی با کی فیزیکی کشان روشه اونها چما زیاده نها تفجر شتين داعش لباكور رجلات سوريا بتايبت بشتي قرتنا موصلة درباسبونا الرقاية و يعني كنترول كرنا بشكي مزنش خاكا عراق وسوريا براستي تفجر كي خرط بهز نشاندا و باندورا كي خوي مزن لسر جواكين هريمي جيكر هم لفر هم العراقي دماكو اوبراسيون لديجي وان هاتن دست فكرن لفر والعراقي وعرض هدي دست وان هات درخستن مش خو 2019 لباغوزي اوايكي فيزيكي يعني مرات كاربيج باوايكي كو عرضك دبن دست وان نما لي تبيكو هيزن قصديج باغوزي بحزاره شتين داعش مالباتن وان وزاروكن وان درخستن قالك خصن حبساده ليش بركو يعني هريمكي برفره دست وان دبو بحزاران شتين بياني جدر هاتبون تايبتجي جبو سوري امبيجن عراقي هجماركي برزي دمزن هات يعني بن يا هري زيدا ريفابريا داعش يجي تكر او بني عراقي بون او ترسى بكفن دستي حشد الشعبي ينجي ارتيشا عراقي جبرقوان يكسر دار فدكرن حميه خو افيت في ملي اليه سوريا وحزاره يجو قريبون خلاص بكن بري خدان تشولستانا سوريا شخو تشولستانا سوريا يعني بالميرا تدمر لفر نابلي تكرن او هريمكي تشولد نابرا حمص ديرا زوري يعني هريمكي بربر فرهجي وتشولكي تقاربيج نا باجار لهن نا يعني زمينا بشارتن وخو بيجي كرن لي بر هيسان حكومتها بعض جي يعني ريجيما بعض جي ريجيمكي بهزب يعني او هزاوي يكون قارب لبرامبري وان تكوشين بك اوبراسيون برفره بد دسبيكرن وان تنبك تنبو جبر ويجي او هري مرات قاربيج تايبت جبري چند روجان اريشا كل سر يعني دوريه امريكيان يعني جيا كواليسيون ناف دولتي البالميرا بيك هاد وي هرمي تبع عين او هرمه ام بحث كم قال لك خلكن وي هرمي جي يعني جواكي كي تشاواز بيجم يقول تشوليجي عندك جواكي كي اصلا خوي زانبون ديجي دهشمنديه خود ديجي نبر زانيه زوب باندور دبه شو دبن ناوي اسلامي ديجي خاباندنا جواكي قال لك تشيبو يعني ابو زمينك يعني بنجاها كيواني لسر عردي بشارتي برزيده ابو اما ندها ديتن مقوت يعني وانجي خوش بو دمن وفرصتنا اماده ذكر لبرد شكلن بيجم هول ديار نهاته قلت كو اف اندامين دايشين كو ايرشي لشكر امريكا يكرن و دو اسكر امريكاي كوشتن دبيجن دنا حتى شيء بشاتين شو حتى شيء قلتون ما رياضه بكم مارجنا باخذ دور بخن يعني تقليا دايشي وحتى شيء چهار نوا خطوان بتشيره يعني جي الامريكي امريكا چما بانتشان نابينه تظننا يعني دما اوبراسيون قرتنا حلبة هتا شيء دس بيكر ودمي هم آلا داعش هم صنبولين داعش هم اندامين داعش يعني جبرقو هيزا هتا شيء يالا ادلبه تيرا قرتنا سوريا نتكر وانجي وصا باور نتكر بو هيز ريجيم زوهل وشه يعني بيلانا وان حلبو فرمانداري وان بخوشي قوتن دماكو يعني ديتن ريجيم
هالرفي هالوشية بتمامي خواستن يعني حر داري بقرن وبري خدان سوريا هيز جتيري نتكري جيه تبقري قريك تبقى باريز مجبور بله بون حركس خص النابا خود يعني او وشخوا يعني از نگو هتا شي فرزيدش داعش جودات رجي دالي بيردوزيا خود هناك نزيكون جد نابر اوان ده يعني دما كده حردو يكبون يك ريخستن بو جاب جدا بونه يعني افوي باندورا كي بيجومان مزنجي لسربكه جاردجي مثلا ام اتصال بقرا قرتنا يعني يانجي هلوشينا ريجيما بعز ده قلتنا كو ابو بكر بغدادي رجع موصل فكر قلت احمد الشرع ابو محمد الجولاني لمزقفته امويين عيني قلتني قلت يعني اف نزيكاتيا هشمنديه ديار دك يعني يعني اف نشان دكو بردامويا وي خوشوي دري بردام بله بله يعني او تكلیه کی مزن بيردوزي دنا براوان ده هي قشتي قريداي خطا القاعده يعني ابو مصعب زرقاوي يعني بردوامه وين لفيدر ده او كسنكو دماغ حكومات الوشيه او كسنكو خد بشاهيه بشار تبون لويت شولي بشار تبون جار جار ناجي ايريش لسر هرمن ريبابريا خسرجي تانين يعني دهاتن هرما ديريش برغو بر هرما کی بر حد كارن تفقري بكن كم درباس بكن ايريش دكرن هند ناف جواكا ورد خوبت شارتن تايبت بند سروريا حكومتها الشامية دبو لآلية روجلاتي فراتيشي حفت جندين مزن يعني صالحية يك جوان دورد خبري خستن دكرن وإيريش بيكتانين إيريشن برفرهجي جارد حتى شانية وان الرقة لدبرين دل لقلك جهة خو بجه دكرن وأف تفقر في ناسا دكرن بشكي وان جي لهرمن دبن داقر كريا دولتها تر جريس بي سريكانية وفيداوية من بجي يعني دورد خو بجه كرن و يعني دماكو رژیم الوشیا او چتین کو خلچوله بچی کربون گشتی بون ارتشا سوریه بله يعني هجمار باور بك بحزارة بون ليزي دبك بحزارة كو يعني الآلية حكومتها رجيمها بعث وشكدارين إيرانيين كل فيدر يبون وحشد الشعبي يعني شكدارين عراقيين كل سوريا يبون واليكاريا رجيمها بعث ذكرن دقرتيجا هوان دجي هجمارة كي مزنها بون يعني بله بصدابة الكي ديرا زوري ولدفرين دن وكي ديجي قرتين كو دقرتيجا هاندبون وفكرة واني إسلامي هبون يعني خوديت يعني اوش خورديتن وكي وان رزقار كرنا اوجي قالك تبليبون جبر ويجي يعني اب نهاد نافا ارتشا سوريا ده نتني ابي جو ايريش بيكانيه اما دي يعني البرافا سوريا بله سمبولين داعش ديار بون دما قرتنا باجارين سوريا ده آلين داعش وسمبولين داعش ديار بون يعني اشكره دكم كوجيا السويدا آل وسمبولين داعش اشكره ديار بون يعني لبر كاميريان ولبر نگو زلاما شرنت کرنجه بله وكيدن خوشوي فكرت بله وكيدن از بخود دما هالبجارتنان هالبجارتنين وقاشو حكومتها الشامية جبو مجلس الإدارة خصنا از بخول الشامية بو دوير وجده يعني آلين داعشة فرمين للدكانان دهاتن فروتن يعني حتى وي أصلا نتني اي جبهة النصرة داعشة بله سترانين داعشة باوربك لميدانا مرجع خو من يعني ازو هوالك خوبون ام لميدانا مرجع ميدانا مرجع برناس كريه جيب عثمانيان تيد روشنبيلين عربا دار بكرن او ميدان دنيفيا شامية دي يعني ستران داعش اشكاره داني بون وشكدارين هتا شيء كيلا كاوان يعني بله حتى دالي بهدار كرني ده جبر ويجي افكا سانا نهاد نافا ارتيشا سوريا دنا واصلا ريفابريه ده ليزي دبك لدبستان مثلا ديمان انجو درد كافن وبلاف بله دبن دبستان بتايبت لهريما حلب وديرا زوري يعني افحردو باجار لدبستان دروشمين داعش برز ذكرن بسر خوان دكارا ددن ازبر كرن وددن جبر ويجي يعني دباكو نها احمد الشرع وچند کسین در دور اوی بخوازن گوهرتنی چیکن اما هیزا وان باندوره لسر اوقا هجمارا مزن یا اندامن داعشيان كسنكو بفكره داعشي دنافوان دنا يعني او باور برز احمد به وإيريشا كل سر لشكرين امريكي بيك هات اف فيراستي نشان ده شخوا بشتي هلوشينا رجيما اسد
tevgera şaneyên Daeş li Reqayê, li Dêra Zorê, li herêmên Rêveberiya Xweser jî gelekî zêde bûne. بله. Yani belê باشه. kerem. نها پیشتی به ایریش آلتیجی لشکرین امریکایی. هلوسا امریکا و چی به آنج برتکین چوا بلکه نک داخلی دانده. لی جنوبشون به هلوسا چوا نشان بده. آنگو و تکلیه حتی شه چوا بر. باندرک چوا سر تکلیه کوalisyonu بکشتی. Niha yani tişta xuya dike mixabin yani da asla Rêveberiya Amerika û koalisyonê de jî çavê xweş van rastiya dikirin. Êrişa li ser girtîgeha Hesekê yani êrişekî ku tê di zêdey sed şervanên Qesedê canê xweş destan gelek sivîl tê şehîd bûn. Yani ew êrîş eşkere diyar dike ku ji herêmên di bin dagirkeriya dewleta Tirk de hat birêvebirin û çete ji wê herêmê derbas bûn fînanseya wê êrişê ji wir diçêbû. Niha jî bi belge û eşkere yani Idlib, Heleb û deverên li ser sînorê Tirkiye jêdera fînansekirina çeteyên Daişê yani Erva serê Efrin kanî seri kaniye güçlü olsa. belê belê ew xeta li ser sînor û herêmên dibin dagirkeriya çeteyên dewleta Tirk de. Yani ez Bele. behsa wê bi taybet jî serê kaniye û ezaz û herêmên din yani kesayetin ku yani bazirganiya mirova dikirin insan di sînora derbas dikirin ew taybet ji bo xizmeta Daişê dikirin. Malbatên Daişê heta bi sedan malbatên ji Iraqê niha li serê kaniyê bicîbûne. Yani gelo evana Iraqîne li vir çi dikin eger ne Daeş bin û ne dema Daişê dihatin. Çima venagerin Iraqê, çima venagerin cî warê xwe. Yani ev heme fermandar û berpirsyarên Daişê bûn. Ji bo wê jî yani bi rastî Amerîka ne ji nihade ew koalisyona navdewletî baş dizanin eger bixwazin tevgera Daişê tu nebibe û sînordar bikin gerek yek nigê Tirkiye ji Sûriye were xwedkirin heta nigê Tirkiye di Sûriyeyê hebe û dagirkeriya xaka Sûriye bin destê Tirkiye de be û alîgirên nêzî Qatar û Tirkiye hebin li Sûriye wê tevgera Daişê bi dawî nebe ama diyar e mesele berjewendî ne di xeta berjewendiya xwe siyasî de dixwazin li Başı. dorî rastiya dizîvirin û naxwazin wan rastiya eşkere bikin. Yani ev daxuyaniyên Berjewendiyên siyasî çinin? Yani nabera Türkiye û Qatarê û Amerîkayê û gidin de yani berjewendiyên çi war ser wê axê henin? niha mesele ne tenê Sûriye yani Sûriye cihekî xwe jîyosiyasî heye li ser Derya Spî bandora wê cîhana Ereb de pir mezin e Berçavkanî yani enerjiyê bi hema rengî. nêzîkî sînorê İsraîlê yani ew li Belê. ser sînorê İsraîlê ye ji bo wan mesela heta niha naxwazin yani Tirkiye aciz bikin Tirkiye jî xwe cihekî wê stratejî heye di navbera Avrupa war. şerqê û xerbê de yani di navbera Belê. welatên Ereb û yani ji bo ku Tirkiye nere heta niha yani ev bû ji ber ku Rûsya jî li vê derê bû İran jî li vê derê bû ji bo Tirkiye nekeve bin baskê wê de bin banê wê de nedixwestin van rastiya li rûyê Tirkiye xin û jêr bêjin tu Daişê Belê. fînanse dike tu tevgera wê yani 40,000 çeteyên biyaniyên ku derbasî Sûriye bûn ama min li girtîgeha reportaj bi dehan ji wan rekirin êgo ji Amerîka hatiye êgo ji Brîtanya hatiye yek di ser Urdunê rê nehatiye yek di ser Iraqê rê nehatiye yek di rêya deryayê rê nehatiye yek di Lubnanê rê nehatiye mesela hemî ser Sînorê Tirkiye re Türkiye hatine. di Tirkiye re û bi balafira yani fermî hatin yani Belê. derbasbûna van kesa fermî pêk hatiye û heta niha jî mesela êgo ji ber rêveberiya Xweser û koalisyona navdewletî reviyane li herêmên Idlibê li herêmên dagirkirî li Minbicê li serê kaniyê Belê. xwe bicî kirine û ev operasyonên ku car carna koalisyona navdewletî dike û carê serfermandarekî wan dikuje û yani vê rastiye eşkere dike ma Ebûbekir Bexdadî li ku hat kuştin Belê. ne li herêmên rêveberiya Xweser û ne li herêmên hikûmeta Şamê li Idlibê dibin sîwana Ehmed Şer'a de Belê. Gelek kampê ku malbatên Daişê lê henin û bangên rêveberiyan Xweser ji dewletan hebûn ku werin wan kesan bin welatiyê xwe li vê derê darizînin. Heta niha ji bona darizandina wan kesan, ji bona valakirina wan kampan peyman hat imzakirin encama wan peymanan çi bû? An jî rewşa kampan çi ye?
يعني قسما كيم هنك ولات اندام يعني ولاتيه خود بنهم ولاتيه خود وردقرن بتايبت جن وزاروك ليش برجو هجمار مزنه يعني هجمار باستيجي بر مزنه قالك ولات وان كسان قبول ناكن حتى هنا وقت بريطانيا هم ولاتي بوينا خوش وان كساكشان ليزي دبك مثلا نها بلكي از هجمار بيجن هنك بيجن هجمار كي ترمزنا نها بلكي بحزاره بلكي يعني چند هزار زاروك انكو بري چند روجا زاروك پر بچوبون چند سالا ببوره نها هنكي مزنجي بونه فريكتن يعني بله كاس نزانه كوري كينه ناسنامه وان نديار باف كيه كاس نزانه بين ناسنامه نه يعني ايه قد بافي وان بيانينه دايكي وان سورينه و تقيداد نهاتن سجلاندن هجماره كي برمزن هنا الكامبين هول وروج هاتن بجه كرن يعني اف گشتی پرسکریکا مزنه بعد زمان میریم پرورده کردن مثلا پرورده بیولوژی هم یالشکری بيجو ما نهاد كامباند او جنين داعش يعني زاروكا پرورده دکن يعني سيستم كيواني پرورده كرنا زاروكا ومزن كرنا وان لسر فكرة داعش يعني بله او درشمه اكو دفي يعني آلا وان لحمد دنياي حمد جهه كي يقول افاي هي جرك او بقرن لسر وي پرورده دکن يعني اف خطري لسر بله حمد دنياي نتنه لسر باكو رجلات سوريا ايجاج بركل في هرمينه وشخوا يعني يجو بافي وان بابيرين وان تنقريه جي ريفابريا خسر وقصده خلق في هرمي دجمناتيا وانج بو في هرمي هين زياده مسترد بو بله يجي اف خطريه كي مزنه يعني بربرسياري نيتنه يا ريفابريا خسر اف یا بربرسياريا همو وان کواسیون دنيا نافدولتی بله هم ولاتيا حمود دنيانا وبرسكريكا برسكريكا دنيا قشتيه جواكا ناف دولتي ليش بركو مداخله دولتها ترك جبركو دستدريجيه دولتها ترك وجبركو سياسته قدام مشاندن وجبركو امريكا وهيزن كواليسيوني ولاتن دنيا يجي سياسه نزي مزندبن نمرسلكي صميمي نزي بله مرسليه دبن جاري الجوري برجونديا خوش بو رازي كرنا تركيا وجبو قزنج كرنا تركيا دمجارن دنده يعني او مجار باشبوه كرنا وناخوازن ببينن براستي افجي خطريان زيادة دكه و يعني حتى ايريشا استراليا بيك هات يا لسيدني بله بيك هات او كسن وايريش بيك انين يعني فكره وان بيردوزيا وان حتى اوجي اشكالنا كان مثلا اگر تبالا خو بده زياده بالك شاد سر او هم ولاتيه سوريه دا اصلا كرن هريكم يعني بله هجمره قربانيان كم تركر خواستن وين نشان بدن او کسکی خریستیان بوش خامش لوی اما یکو ایریش پیک آنین جی پاکستان نه ولاتا کی مسلمان باندورا شو لوی هرم القاعده لافغانستان او هرم باكستان وافغانستان دوی چای د پر باندورا وی هبو اف د باندورا عيني في بله بيردوزيه د ايريش پیک آنین و تخمین من دروجن پیش ده و ایریشن داعش و تفجر داعش چاود 14 13 و 14 يعني 14 و 15 و دوان سالانده لدنيا ويرن تدي حمو ولاتان لالمانيا ولبريطانيا بله ولايطاليا ايريش بيك داتن استخمين دكم هجر هالوسطى امريكا وكواليسيونا ناف دولتي بفيرنجي ما ايريشا كل استراليا بيك هاد بكو دوباره و ماترسيه زياده بك وبربرسيارجي وكي مقود يكونها بشقريه ده حكومة أحمد الشرع وريدا يكو أف كسانا خد بن سيوانا وان دبر يخستن بكن يعني قصدي بلغيا ويجي نشان بله او ايريشا قد بن نافي ارتشا سوريا دل المعدان يا نيزي رقاي لسر هيزن قصدي بالافرين بيمرو في بيك هات معنا قصدي او بالافرا بيمرو فاني بله خواري ديماني وان كاميرا يا بلاكر ديماني كاميرا وان يعني يا بالافرا واني بيمرو اشكال نشان داعش لسر جلي وان لسر جلي لشكري سوريا بو بله ايريش بيك باشه يعني انا تكينو يعني پرسیدم داوی لهمبری که اپراسیون سیل دارسن انجام بان اپراسیون اون هاوشون دیش بنا کو yani adiye de beberiya خسر و یا با پروژه سوریه ده تدبیرین چهاتین کردن و خباتک چهاتی کردن قاسی کنت شوفین بله نها يعني هيزن باكور روجلات سوريا بحمه بشعن خوا يعني هيزن اولكاريه قصده
هێزên erka xweparastinê giştî niha seferberiyê de ne بله birastî jî belkî rojane jî qurbanî yani tên dayîn yê tekoşîna li dijî Daişê êrişên ku pêk tên bi taybet jî li Dêra Zorê li herêma Dêrhafirê û li Reqayê yani tedbîra ku tê kirin operasyonên xwe yî berê ku dewam dikirin hîn didomînin ama tedbîr zêdetir bûye ji ber ku niha dibin navê artêşekê de êrîş pêk tê yani ev tiştekî xeter û pir cuda ye bi cilê leşkerê Sûriye bi cilê çekdarên Sûriye xwe deşifre dikin û êrîşan pêk tînin û operasyonên li dijî van hinekî zehmettir dibe yani dema ku tu êrîş bike tu êrîşî artêşa Sûriye dike û êdî dunya û cîhan giş rabe wela Qesedê û hêzên Bakur Rojhilatê Sûriye li dijî artêşa Sûriye êrîşan pêk tînin lê li Hindir mesela li herêmên dibin sîwana rêveberiya Xweser de tevger zêde bûye tedbîr zêde bûne operasyon zêde bûne heta operasyona herî dawî li Reqayê jî beşekî wê bû ji xwe li Dêra Zorê rojane operasyon li ser gunda tên kirin û tedbîr bi vî rengî dewam dike lê xeterî mezin e heger Amerîka û koalisyona navdewletî bi rastî bixwazin Daişê tune bikin gerek yani hinekî formatekî ne ji bo Sûriye tevahî pêwîst dike û qutkirina destê Tirkiye û Qeterê serî bin. yani dikarim bêjin tenê têkoşina Qesedê û rêveberiya Xweser têr nake lazim ku hêzên navdewletî jî bawekî cidî li ser vê meselê bisekirin û qasî ku hûn dibêjin xeteriya Daişê ku di siberojê de gelek zêde ye. Belê bêguman û niha Amerîka dixwaze yani artêşa Sûriye ya ku Colanê navê artêşa Sûriye lê dike ji xwe em heta niha wê wek artêş nahesibînin ji ber ku komên çekdar giştî xwe kirin Ebu Emşa û Ebu Şeqra û ew çeteyên dibin sîwana dewleta Tirk de êdî navê artêşa Sûriye li xwe kirin bawer bikin bi vî şeklî wê artêşa Sûriye ji Daişê re bibe fursetekî ku karibî bêtir tevgera xwe mezin bike ne tekoşînê li dijî wê bike ama car dijî wekî min got ji bo berjewendiyên siyasî wê xistinê nava koalisyonê dû dibêjin wê ev hêz li dijî Daişê şer bike û bêguman yani wê çawa yek li dijî xwe şer bike ez jî nizanim Siberojê ihtiyar bû belê em gelek spas kirin. gelek spas ji bo we. Belê mêvanên xwebûnê em geştin deveya bernameya mijarek û mêvanek gelek spas ji bo hevalê me rojnameger Dilyar Cezîrî zor spas. Gelek spas. Tamam xweş bû.